Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar. Malina bag'asi degan отдельный video qilib sizlarga qo'yib o'tib ketayin tuganlar. Erta men Jalobod shahrida, meriyaning jonida malina bag'larini hozir bilib sizlarga bag'larini qaltirib ketaman. Malinadan boshladik, mana tuganlar. Malina 230 so'm dedingiz, ayji? Mana tuganlar. So'nim malina. Жаңа hozir kelgan ekan. Tak, qarag'at. 200-190 çeyin skidkası men alsаңар болот экен. Ооба канагатыңыз вообще сонун экен, чоң. Карагат давленияга, зренияга жакшы деп жазды. Давление, зрение, ооба, ашказан пайдалуу, ушундай карагат болот. Желудук тазалайт, очищение кылат, зренияны торлойт. Бул карагатыбыз 200 сом, 190 сом экен. Так. Мына ежевика. Ежевика öyle. Kara malina. Kaça somdan bu? 150-160 som. Ежевика, kara malina. Tak, oşonda bugün bak kızıl jokken de karagat. Gilas. Kaça orta toşun? Gilas içindekileri 150. 150 som içindeki. Çoğu 250. Çoğu 250 som. Tak, 17-iyul Jalobod shahrida. Shunday. Erten Kutay'a vermeye gelip alıp kettiler. O ertemende gelip bemalol bağlarını bilip berdim. Kelip alıp ketsenger bolot ekan tuğanlar. Malina bağlары shunday bolot. Bemalol deb qo'y. Shunday tuğanlar.